Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong shong shnong jong ka shnong dai stong ka bahap hapo ka ilaka nong kle East Giant Hills District. Kilami pat ba ka arpo nyutrik nai weng ban penpau ka jing persya ka bajur ya ka public hearing bala khot penong da ka Meghalaya State Pollution Control Board ha ka khat khanai trik no pra nak bentaban seng ya ka karkhana shna simen bathamai ya ka belatip kum ka khara siang lum persyen ka bahap ka shnong dai stong East Giant Hills District. Kani ka karkhana penmi dobilat bathamai ka DKMS Shri Cement Plant Limited bat ka thmuban penmi uklin ka bat ka dobilat kenthop ka CPP WHRS bat DG Sets kinong shong shnong nadu kilong kmi long pa ki samwa kenthei bat chenrang kilara arlang ru ringkat ki bana ki batho penne pensa ya ka maryang ngim pdiang ya ka MS Shri Cement Plant Limited ni persha ya ka jingle don bor wa heshnong ban INOC klam ka jingtep ka dor bar shnong ngi kendet banyo I ya ka jing penmana pat ba da ka Meghalaya State Pollution Control Board namar kum kinong shong shnong ngim don jingtep AA ba wa heshnong uba himon paju uladep ban INOC syakatiga company ong uba chwamiki patwet habakran shikilat pathai khobor ula ong kadaw kuba penong yaki banyeng persya yakatiga karkhana kalong bakan sakta ya kamaryang bargumjuru ikinong shong shnong namar kajaka batmu bante yaka kajengai omduna hapo 10 kilometer AA uba patwet ula pentep bashwa ban INOC kaladon kasyakut hapo kadar barshnong kablalong haka pratarik nailur kabalapan bet baneshong perkhat shwa tang kidukhat ka committee ringkat ki katukani kiri rangba bat kabami na kata kajingshong perkhat anwan ra biang hapo ka dorbar hendrei uwa heshnong ukhlam lawan ra hapo ka dorbar halor kani kajing persya ka jongki uba Philemon Suklen ulaong bakiladap ru banbu ikikot kisla sha office Meghalaya State Pollution Control Board kumju sha ka office Giant Hills Autonomous District Council nadu ka khatlai tarik risau arja arpesan hendai kalong sep A namar kimyo jubab AA nakaliang kitiki artali ki office rekam padba Nong I kami nong song snong da yu hina du iman be man pa DM gajing persayong I ya kani ka Shri Cement Limited kawada thmu gi wanra haini hajan snong jan thau yong I o sakiat naliang yong I kam kador par snong waro am emotif ajing ANOC uni orang ba snong kat kam ka last dorbar wo mani haka Frederick yang September DM kajing ye penbait na kaliang ka snong wa hab em jwa kajing plan yang gidkhot committee rangkat katu kat ningut ki bahe le untuk gidkhot hadin mo dep ki ye plan ye terwa ite agreement wanra biang haka dorbar snong enre urang ba snong arem le ite ikam i wada pha dorbar enre oda le bayu ikam i wo phet chakmat inangaliang yong kiman be man pa kon ro de yu phe ne por manami any notice wa yung secretary ke wa public hearing ge iniliang kami nong song snong i wa persa yani simen pendap I da jing snyosi bat ajing snot tliau snot diau hadu kat no ni te dau I kami nong persa wa persa ngi wa leluti wa wat I lat I luti komno wa le wa jing I pendu pendam no yani simen awanra hajan snong jan thau yang te iwi wan le kat kam hi wada yu da ki khmat nathara ya nani na song snong yong hai thau wa chna ga de simen wat tang kilometer le RM te awi le awu pendu nong na kaliang yong kami nong song snong hi 90% na ka 90% to bun inong rep iwim le yu bi de khmat yong pi heli penthor ladani simen wan ada penjot heli penthor I deng, I klo, I set, I scan, I do wa kamtam niliang umbam umdi awajete ya met ya pat yong bru le ne bru bat ya imlang salang hi bro wi te inaliang yong I wayen scam hane por wa persa jure ya jingle yong rang ba chnong nga ong bai inaliang yong I kamanong chong chnong hi bro wi warti bi wa uni urang ba chnong handa de ONAC ane company tangador bar chnong kar tipa ini dah woro ti yen skemi wayen percai waya jingle yung ni orang ba chnong I RG pediangga dele le kam inong persa jingle yung kun thuplang kami nong chong snong ni ba nong chong snong ni woro wi ti artip I yani jing ANOC yung orang ba chnong anapor amda mi in seni salom dibentai percai yana company ya Shri Cement Limited pada thmu te ya te company ni hajan snong I de use kiat I haden wada mi
notice na state pollution da pemi wah kat kendi terik yang benar disembar di pemana ya public hearing pen kerniat ai aminang chang di dawa aminang chang arpu tv wa NOC da rai jubaru rang ba chang yang den chala ameliang yang inorap chane tan ini da percang lebo ikot isla support state pollution at po district council andre nado kalitrik yang benai Oktober arjar aposo de yo wa jing lebo yang iman au sab ai ara jing jubab ngaliang office ara mate jing ya klam ngaliang office andre haden wada yo ya tarik peman public hearing de yami madani ne sngi wi percaya Sri Simen wa amdaliang yang inang rap arpediangi wa ichna ka hatai ni dawa sodong yang ana atau ada krek yang ana plan wi chna to do ki hali ki wa irap kbai nadok menchua nadok menmerim nadok chi spas na menchua ami tebe pun papun yang wada imja wada hana chnong yang da imi lengba jingrap jingriang jab jingri jingri ta ida yang percak baji hasni khat kene terik la wa ate public ya hearing ina liang yang chnong bat liang yang patba de yang percak wi percak ya ani plan wi te ya ni ta wasnyau si do wata naliang yang elaka da chat kelai ami nang chnong haden wada rai inang chong yang elaka wada rak tilangi wayana company to chnai ka lanit halom rensan wada nge di thau yang andrai den jing rakti yang mandayo ya notice where me the state pollution board kada yu ta ya karasian persen chnai di aminang lab at aminang stok ida yang khaniat di daw yang ni jing pla yang state pollution arban cd habmi ni benta yada ya mariang ni benta yada ini heli matarangi ni benta yada i umbam md khantam ya la era ya iring senu khoi tada program jori dekat yang isi yang elaka malam jole joloi at dua kadole yu orang bak chnong yang wada lek jubar yana kam kram dai menjur palba ta den wada percangi I thought stila sini I dekat yang isi la da jubab pi wa jing rayang elaka to da pelaj ba po elaka wichna noi company nrai jing klam wakila arben bhai klam diwa DHM nrai jubab di chithi wa da ibori noi chnang wachna wa ichna company nrai ta jing ibor yang ki arto da jing rai yang patba arto da jing menjor lang yang nong chong wi ya ta NOC lene te ya ta plan hani ha khar siang ta jing percaya yang nani chakmat le dang dai le dang jor so ne to ama jing sedang mo penyoi sepi am patba wa pani ka jing kerchan pi nado isen wo per nado government nado wo pat ite benta wa jing chnayane factory ni kta ya jing ime yang kta ya te meriang lani kta lut ya nadong chadong pani ga jing kerchan yang pi I de mani le aminong rap iwaduna iwan poi hano ndrai kwa jing kerchan yang pi wi rap wi amlang hana jing percaya yang te ya na simen kaliang yang kam ki manbei bat kam ju le na kaliang yang hi kam ki khon yang kachnong wada ye emi he ni por te sap si ong wadang bun ki yang ki khon yang kachnong ni te da war ji ki amlang wi he ni por me te bun ha ki khon yang kachnong ki bo percha ya gani ka cement factory te he ni por wa ni he ni yo wi percha ya ka sni jing poi hearing yang ka ni ka Sri Cement Limited he ni ha thau ong ki kharas yang lum persen he ni ha chnong yang te ni dawa ka thau wo pachna ki ye ni ka cement factory January ko na ka chnong yang tang 1 kilometer le mm ko
ni te dau i kam ki khon yang ka chnong percai bat kam ju le la da pa di chakati yang kati mon yang kan ni ka thau le yui ki heli ki pen thor ka ba su da wa em de ni te dau i kam ki khon yang ka chnong yang i wa dang im hai rap hai riang dang sa ba ni te ni heli wa pendap pen piang ya ka bam ka di yang i wa ro chi snam ni te dau i percha phai ya ka ni ka factory siao tho i le da wan ka ni ka factory le ni ka cement limited de dau thak ta i hawara iliang nado ka kwat ka khia hado ko umbam di bat hakiliang waro hi bat hakajo ko por le kini ka thau ko wachna ge ya gani ka wa khre ki uchna ya gani ka cement limited to ki thau ki we i kam ki khon yang ka chnang wo ju snyao bang phai le wat ya ki jhor khlo ki wa yarap i wo te ya ka met ka phat yang e te snyao thu i le do wan gani ka factory te imyo di u yikite ki jhor ke we ijo pen kami na kapor sa kapor de nakaliang yung ipercha juri ya kani ka cement factory de ikarpa di ya ki sen ki repair ki wo yarap ka chan lang i boy dang ji ye le percha le ya kani ka cement limited bat kam ju le ikarpa di ya ki bor yung ka sarkar ki em ka bor wo yarap i na do ka state pollution hado ka district commissioner kamte ter de karpat lang ki wo yarap i wo yo ye le percha ini bor wada kwa ki uchna ya kani ka cement limited de ina kaliang yang i to da yen percha ba di hini por wa im cha i uchna ki ya kani ka cement limited